Turabasuhuje kandi tubahaye ikaze ku makuru y'iteganyagihe mutegurirwa n'ikigo cy'u Rwanda cy'ubumenyi bw'ikirere Meteo Rwanda. Mukaba mugiye kuyagezwaho nanjye Prote Dushimimana. Turatangira tubagezaho ku kirere cy'uyu munsi kiriwe uko giteganyijwe muri iri joro. Turaza no kubagezaho iteganyagihe ry'umunsi w'ejo ndetse n'iry'iminsi 5 iri imbere. Uyu munsi tariki ya 13 Ugushyingo, ikirere cy'u Rwanda cyaranzwe n'ibicu byiganje byaje gutanga imvura mu bice bimwe na bimwe by'igihugu. Muri iri joro hateganyijwe imvura mu mujyi wa Kigali, mu ntara y'Amajyaruguru no mu turere twa Bugesera, Gisagara, Huye, Nyamagabe, Nyaruguru, Rusizi, Nyamasheke, Karongi ndetse n'akarere ka Nyabihu. Ahandi hasigaye nta mvura yateganyijwe. Ku munsi w'ejo duhereye ku miyaga, hateganyijwe umuyaga uringaniye uzaba ufite umuvuduko uri hagati ya metero 4 ndetse na metero 6 ku isegonda. Uyu muyaga kandi ukazahuha uva mu bice by'uburasirazuba bw'igihugu werekeza mu bindi bice by'igihugu. Mu masaha y'igitondo mu ntara y'Amajyepfo hateganyijwe imvura mu turere twaho twa Gisagara, Huye, Nyamagabe ndetse na Nyaruguru. Ahandi hasigaye nta mvura yateganyijwe. Mu ntara y'Uburengerazuba hateganyijwe ibihe by'imvura mu turere twaho twose. Igipimo cy'ubushyuhe cyateganyijwe kizakira hagati ya -Celsius 12 ndetse na -Celsius 16. Akarere ka Nyabihu gateganyijwe kuzagira igipimo cy'ubushyuhe bwo hasi ugereranije n'utundi turere twose tw'igihugu. Mu ntara y'Amajyaruguru hateganyijwe ibihe by'imvura mu karere ka Musanze ndetse n'akarere ka Burera. Ahandi hasigaye nta mvura yateganyijwe. Igipimo cy'ubushyuhe kirateganyijwe kizakira hagati ya -Celsius 13 ndetse na -Celsius 16. Mu ntara y'Uburasirazuba hateganyijwe ibihe by'imvura mu turere twaho twa Kayonza, Kirehe ndetse na Ngoma. Igipimo cy'ubushyuhe cyateganyijwe kizakira hagati ya -Celsius 16 ndetse na -Celsius 17. Mu mujyi wa Kigali naho mu masaha y'igitondo hakaba hateganyijwe ibihe by'umucyo. Igipimo cy'ubushyuhe cyateganyijwe ni -Celsius 17. Mu ntara y'Amajyepfo ku masaha y'igicamunsi hateganyijwe imvura yumvikanamo inkuba mu turere twaho twose. Mu ntara y'Uburengerazuba naho hakaba hateganyijwe ibihe by'imvura yumvikanamo inkuba mu turere twaho twose. Mu ntara y'Amajyaruguru hateganyijwe ibihe by'imvura yumvikanamo inkuba mu turere twaho twose. Igipimo cy'ubushyuhe bwo hejuru cyateganyijwe kizagera kuri -Celsius 26. Mu ntara y'Uburasirazuba naho hateganyijwe ibihe by'imvura yumvikanamo inkuba mu turere twaho twose. Igipimo cy'ubushyuhe kizagera kuri -Celsius 29. Mu mujyi wa Kigali naho ku masaha y'igicamunsi hakaba hateganyijwe ibihe by'imvura yumvikanamo inkuba. Igipimo cy'ubushyuhe bwo hejuru cyateganyijwe kikazagera kuri -Celsius 28. Reka dukomeze tubagezaho uko ikirere cy'u Rwanda kizitwara mu minsi 5 iri imbere. Ubwo no guhera ku munsi w'ejo tariki ya 14 kugeza ku itariki ya 18 Ugushyingo. Muri iyi minsi 5 iri imbere mu kirere cy'u Rwanda hateganyijwe ibihe by'imvura. Iyi mvura kandi bikaba biteganyijwe yuko izumvikanamo inkuba. Ku munsi w'ejo izuba rizarasa ku isaha y'isa 11:34 z'igitondo, rirenge ku isaha y'isa 11:55 z'umugoroba. Mwakoze kudukurikira, mugire ijoro ryiza.